ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagado kayo nga istambay dito Tersinak. Ngam saan kayo matngarot a gumatang itilakok? Gimata nga makagawad. Gimatang ka, ngam may sa akin day. Ni? Kat mano nga oras mo nga agtugtugaw dita. Ni tataba daw. Itay pa yan asang puta dito Tersinam. Di pa gimatang apulaos. Didak man disturbay. Bisyak nagsilsilpon. Gumatang kayo mat itilakok. Hoy, tataba daw. Gumatang kan. Ayaw at igatang ka. Ni? Sapay na ka nga to dagiti saksa kayo di talamisaan ang nakadisplyan dagiti lako katinapay. Uy! Nag-reply yun kachat ko abalasang. Ay, apay nga. Di mo lang reply, di kachat ko abakay. Na? Naska na gumatang kayo itilakok. Tano saan? Ha? Tano saan kagawad? Anya ramidam? Tano saan? Sukatak ti password dito internet dito Tersinak. Eh, just Ha? kay. Sa payawan kukwarta dito. Ay, mapana man lang mangalan, di balay. Ada kwarta dito kagawad. Gumatang akaw. Ito may sakit day. At damat lagayam igatang mo. Ah. Rayang paila nga makaungutang. Uyag, ayan mo. Adak dito'y kusina. Ikanak man iti kwarta. Anom ti kwarta? Ada katangay. Igatang iti bagas dayjay. Sukatak tukaday. Sukatam taawan kanen tano di mo sukatan. Wain, daanag mo na ya. Madumi dagitagis istambay dito Tersina maray. Maki-internet dagita. Kita man, nakadumog damin. Ay, una niya. Ibagbagak nga rod ang gumatang da itilakok. Ay, siyak maray, gumatang account. Tapno awan makunkunan. Ken tapno saan kan nga gungungay maray. Nasaya at ano kasta? Oh, anya nga itigatangam. Dayta man maray. Ayan na. Kita mga min dayto itudto daw. Dayta nakabiti na krispap. Wain, iso dayta tigatangag maray. Dayta laang tigatangam. Gulpil ko na. May salaangan tinabatay. Iso nga ron a gulpil account. Dayto, ti 5 pisos. Keep the change maray. Naa. Oy, da kayong agis istambay. Gumatang kayo mo't itilakok. Gimatang ako na maray. Saan kan nga reklamaw? Ay, anya mo ti ginatang mo ngay, may sa krispap. Saan kan nga reklamaw? Imbaga, tagimatangak. Siyak, tirumbang nga reklamaw. Naa. Ay, umay ka lang rod ag internet iti Tersinak ag reklamo kapay. Kasanaw, nagkulbot mo dahito lakom a krispap. Ah, nakulbot aya. Kaano pa aya dahito alakom? Idi pa'y napalabas at tawon ang nakabitin dayta. Anya, iso mo lagaya man nakulbot Nakulkulbot pa yung malalatinwag. Marikwanan, istambayan sa matunday to'y tersenam. Ay na, won maray, saan mo't nga rod ag umatang dagito yung agis istambay. Umay dala ang ag internet. Imbag kanyak taumayak gumatang. Ay, damot laangan gumatang. Anya ay atigatanga, maray. Si daon mi kan ni Inteng. Ay, karni man mo't ita ti si daon mi. Ay, nakaisam manan ni Kapitan no kasta, maray. Ay katuan amare, sigurado da ita. Nakaisam manan ang mapanag-duty di barangay hall. Kagawad. Apa nga? Awan mo tin agpakita at tanod tayo. Ay na, adda amin ije Tersina, Kapitan. Ha? Agmalmalum da nakaistambay ijay nga agin internet. Ay, unay matdatan. Kada ko mapaiparabit ko kada kwada. Imado nga ro ti istambay ije Tersina, Kapitan. Manipod na adda nakit internet. Nganti problema, saan damot nga ro agumatang, maki-internet dalaang. Ay. Narigat ti kasta kagawad. Ong takpay idan kung nakagumatang damot itilakok. Rumpang lang agistambay dalang saan da gumatang. Maki-internet da. Yan. Pampanunutek nga rod asukatan laangan ti password na dya internet ko.
Tapno maksayan dagiti istambay. Adda kalagayam dito'y tersina ni Marikwanang. Way, nadak ditoy. Papayaya. Kunak no napan ka nagbangkag. Ay na Maray, agmalmalam nga adda ditoy nga agin internet. Ay, awanan ti gatang itibagas. Ta ininot mon ng liblibas. Awanan ti gatang ta itibagas. Addan sa ngamin kachat-chat ni Kabadong, Maray. Ha? Apay ngayon bagam ngayon maray. Adda ka chachat mo ba daw? Ayawan. Adayamay. Ha? Madinsan at mapaspasama. Apay, agimon ka, Marituyang. Ay katwan amaray. Ha. Jak ipalubos nga adda ka chat ni Badungkaw. Ilaban kaw iti pinatayan. Ayagtal na ka man tuyang. Si kanto mga main marikwanang. Pilay bagbagan. Amumitin ni tuyang ka. Amin na mangag na, patyan na. Oray sa napod na. Nakitak mat dagiti tanon mo ijay tersena ni Marikwanang. Agsilsil punda ijay. Saan na pa yan na nagpakpakita kanya? Nadadangarod amin ijay. Si Madutan nagidya tanaw. Si Madot Dan manipod na dan iti internet ni Marikwanang. Ijay dan nga agis istambay. Makaungitak siya, nay. Parumbang ngamin nga agungat ka Kaslama dimat no agungitak. Apay amaday. Amumunti mapasamak no siya ti makaungat. Akatuwan. Agasok amin nga agong kan lapayag mo. Jak kayatan ang mapasamak na ita. Darigatan. Kahit bye-bye amlatan asumadot dagiti tanod mo. Ay, awanan ti amuda nga aramidan no saan nga agsilpon. Kapitan, umayak man nagreklamo. Anyat ireklamo. Ay, nilakay ko Inaldaw matlaangan ang naka-istambay ije tersena ni Kagawad Kwanang. Di na mat kayat ti agtalo nun. Ha? Apay na? Sapay sa nga pulo dagiti anak mi. Yay. Kasano kami ngay ngagbiag? Don't worry. Mga ramidak iti wagas tapno masolbar da ita a problema. Wan man, Kapitan. Ay, uray dagiti tanod ka. Si Madot na rin sila. Di ba dong Maray? Si Madutan apermay. Inaldaw ngamin ang naka-standby iti tersena ni Marikwanang. Ay, jak maibaon asumak daw ka nagbalsay. Di na pa yun maiwayway dagiti tarakon mi akaldaing. Ay kat bagbagaam Kanayon ti apa may Maray no bagbaga. Ay kat agreklamo ka kan ni Enteng no kasta. Day tangaraw ti kayat ko nga aramidan. Adda nga ta ni Kapitan ijay barangay hall ita. Kat inaldaw mo't nga da ijay. Sigay, tamapanak man nga rod agreklamaw Maray. Kabadong, kita mo, ni Marituyang mat day ta lumabas. Ay, bayama lumabas maray. Ay kat damagam mat ano sa dino ti papanan na. Day talag silsilpon ti aramidam. Mapanagbangkag day ta. Iso ti pagbangkagam. Asika kumabot na. Ay, dyan masangaw. Ay na, ani, nagturong mat ni Marituyang iji barangay hall. Ay, kit bayama maray. Ijay siguro, ti pagnaan na, mapan ijay bangkag. Saan nga ta amapan agreklamaw? Ha? Hanya kumangay ti reklamo na. Isunto pa ti reklamo. Nay, apay ko mga ireklamaw. Una, tadi na mo tagisagana iti kanay. Ay, makichat-chat kan samet, Kabadong. Why? Nagpartak ita ti internet dito tersina ma. Ay na, nagmayatan. Ay, maurnong manendag iti istambay dito tersina. Apay nga aming mingming latad Marituyang. Damdamaga kung ano ang kailangan mo. Pero di ka nagsasaw. Masapol pa'y nga agsao Kapitan. Kawin na. Kasano nga'y amaamwak no anya ti ibagam no di ka mat agsaw. Kunak numabasam dito'y rupak. Apay litra day ta rupam tamabasak. Kano nagado akorduroy na.
Agreklamo kapitan. Anya ti ireklamo marituyan? Ni badung ko saanan nga trabaho. Ha? Jay lata nagsilsilpon tar aramidon na. Oh! Santo agbirok iti naimas amasida. Yeah. Gatsan mo't nga agbangkag. Na Hey. Agpapada kay meten iti reklamo. Kadag iti daduma amisas. Nagreklamo damay, kapitan. Oo. Talagang aksyonak matkit di dayta a problema yaw. Kasapulan nga aksyonam, kapitan. Ala. Pagtutungtungan mintaw kadag iti kakagawad ti solusyon na. Sigay, kapitan. Nasken a pagtutungtungan yaw. Apay nga, nakarikap daw ito tersina ni kagawad ko na. Wangar tataba daw. Ay, sana mabali na. Ah. Makapag-internetan. Alang raw. Tuktukin tataba daw. Ay, ape. Marikwanang! Lukatan mo ito tersina ma. Tag-internet kamay. Kagawad! Woo! Lukatam ti kantinam. Gumatangak itilakom. Apay, atay gatang ma. Ada kwarta dito'y bulsak. Marikwanang! Kagawad! Woo! Lukatamo na kagawad! Ay, saan amang lukat ita ni Marikwanang? Ha? Tapay ka now? Ay sus, saan ang mabalin asaan nga aglukat May salaang nga aldaw asaan amang lukat ni Marikwanang. Ay na. Hanggang aburido kayon. Ay, saan ako na makapag-internet? Uray siya nga raw. Di akong makapag-internet. Ay, matayak no awant internet. Eh! Andiyan, Marikwanang. Nasulbaran ti problema. Wan, kapitan. Sigurado nga awanan ti misis nga umay agreklamo kada tayaw. Awanan at saan dan makapag-internet? Rumbang lang. Agtrabaho dakit di kita. Saan apuro silpon ti into na rin da. Imbag kumamot no gumatang da itilakok, saan mo't nga raw? Malamari. Agawit ka. Taing ka maglukat ititir sinam. Kagawad ko nang. Diyan nagsaritaan ta. Aramid amun. Wow, kapitan, talaga nga ramidag. Nakalukata, hindi tersina ni Marikwanang Apay no nakalukat. Nagsapa ng lukat. Katartaraok pa lang di kawitan ng lukatan. Kahit sa dinungar ti papanam. Dito lang tersina na. San kapay ang nagmulumog mapan ka man na nag-internet. Dagiti ngay tarakenta, kasanudan, awan pa'y paglutok adanaw. Apay nga. Apay nga ngagpaiso. Madimit tayo. Madia talaga Marikwanang! Oh, ang display apay lang ka nagitilakaw. Apay Apay nga. Diyak matin makapag-internet. Uray siya. Madain. Talaga saan kayo na makapag-internet? Nay, apay nga maray. Anon nga ito internet mo? Ay, Sana mabalin na dyan maka-internet kagawad. Ay na, matayak. sino katakon ti password? Anya, ay sana mabalin na maray. Agwala ako di mo isubli di sigo da password. Kagawad. Uno, ibagam lata kada kaminti baro a password. Hay, nalpas kamin ang nagtongtong ka ni kapitan. Ha? Mala, mapan kayo agreklamo kan kuana. Ay talaga mapanak. Mapanta tataba daw. Makaluluwa kami kani tataba daw, kapitan. Kasla saan mo? Madi nga mintirik namin di naramid ni Marikwanang. Anya ay ati inaramid na. Sinukatan na kidin di password di internet na. Apay mabalimot tikas dyan. Ay, kapitan. Iso aday tatyo may reklamo, pare. Internet na dayjay. Iso di agbaybayan. Sukatan na no kaya't na sukatan ti password. Di kayo lamabayin nga may agreklamo. Saan nyo ba't nga internet? Agawit kay din. Drama-drama kayo pa. Makaluluwa kayo. Testing lang, kapitan. Ngungay agkuray. Apay nga kusilap ka, kabadong. Saan ako na makapag-internet?
Ay naukodom kit di day tanwang mo ang mapan iji bangkag. Anyaya ti password mo. Ha, awan ti pangibagbagaak. Siyak lang ti makaam mo. Ming kakaaгарадon. Ay, nakabanikas ni Marituyang ijari daw yaw. Isinsinyas nan nga ingkakanon. Ay, mapanak man lang ay. Ay, tatabadong. Una umpay ngamin ti trabahom. Lepasam amin. Tapno saan nga reklamo ni nanatuyan. Ala, sige. Diton, tinagibusan ti sabalipay amparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.